Assalamualaikum warahmatullahi iya mah tok markotok lah tuh tajuk ya, ada tajuk. Udah rusak sahabat. Ya bumi si bapak ya meni indah ke sahabat tuh, dikelilingi pasawahan sama pohon-pohonan tuh, ada pohon alpukat, ada pohon apa, pohon awi sahabat, bambu. Di depannya ada apa, tangkal apa itu, kembang-kembang. Masya Allah ini enak ya. Tok markotok di Makang. Salah satu perkampungan ya, ada 9 rumah di sini tuh sahabat, ada 8 rumah sana sahabat ya. Iya mah mani asri dah ya sahabat. Iya tajuk si bapak tuh dah. Masya Allah tabarakallah. Jika betahun ya mas sahabat ya. Mantap surantap tuh, dikelilingi pohon bambu sana, sama pohon pisang tuh. Iya masa di surga sahabat ya. Perkampungan nu asri ya mah tok markotok lah. Aduh ya bumi ya ageng ya mah ya. Aduh caya kosong caya nu eta. Masya Allah tabarakallah. Ini mah terus permanen ya mas sahabat. Bener bu, indah bu kadi mah bu. Aduh indah kadi mah. Nya Masya Allah kadi mah nya. Aduh mani tiis kieu bu ya, ayam pelung sana sahabat tuh nih, ayam pelung kadi mah. Dikelilingi sahabat tuh sama pohon-pohon jambu. Ini pohon jambu. Ayak kula sahabat tuh. Sahabat tuh. Ulahna lauk negara geng tah. Lauk negara geng. Mantap ya Makang. Masya Allah, asal daerah Tasik ya mah bu. Asal daerah Tasik ya mah. Kieu daerah Tasik ya. Muhun. Tuh yang tadi jalan tuh Amangkar situ tuh, daerah Cirumput ya teman. Ya pasawahan mending aplak ya sahabat. Airnya melimpah sahabat tuh. Biarpun musim kemarau di sini mah tuh. Si Dede tuh, si Dede masuk so. Tuh masuk tuh. Tuh si Dede tuh. Tuh si Dede ada tuh. Ada tuh si Dede tuh. Jadinya tuh, mantap deh. Masya Allah tabarakallah. Asri kade mah bu. Abang tamilaran ten kieu bu. Anu seduh-seduh bu. Ya mah mantap surantap. Tuh Dede ada tuh. Tuh Dede ada tuh. Dimasukin ke HP Dede tuh. Kakalena pada rumnya punya. Nu kapali kalena pada rum. Cirumput. Ya. Aduh Masya Allah tabarakallah. Iya mah tok markotok bu. Ayo.